I barazo kwa itene njoni gango nala na yati a kota a sangoso naliti a sangoni na yangati kodro ti lakwiso aliti sangoni a ketonga so sandugu nginza wara Banque mondiale na mamboko na ndokwa bene biaso si akebatene na ndoti fango yaka ngana maingo ti kete kodro aguda ti tene asara mbeni tambula ti kusala na lango balako nuku ti kai na lango balako na mbrambra tinze so ke da na mbage ti pisa ndani ya kititene ala suma mboko chala na gbeti ambena kota ambeti so alimbiti mulege na ndoku sala so ayi na tene agence centrafricaine so ki batene na ndoti tengo kobenzoni ti awabe Afrika yeso si abumbi ala na tikapa so tene ala guli chala na ndoti awabe Afrika so si atina ti pale na pokoti so si ala wara anzoni kobe ti tengo ni pepe ngana ala so si duti chala aiki ngangu beni liti sanguninga na sango ti danza pa yeti tene a wakwatinza pa uta aguda ti tene a zama mboko na ndochala a zama futanga na ndochala si ala ga tungana a bazingele ti Yesu Kristo ti tambula na pokotulo alimbi na tene ti yanga so si kotagwia ateneni ala kwa yake ti danza pa évangélique ti corps warati tele ti Yesu Kristo so si aike mwimbwi na yati gbafaka uta gbafaka uku ti gbata ti bongi ali ti sangoni kwela asangoni na molongoni tongana ti so si ilondo ti tene na li ti asango so meni kapa ti wango tere so abumbi ndokwa so si ake na beti leta pepe nga na ndokusala so si ake ti fango yaka nga ti maingo ti kodro sese ti be Afrika mbwimbwi kete kodro abumbi tere na mbage ti pisa ti buli chala na ndoti beni mbeti so si alimbi ti tene amulege na ala ti sara kusala nzoni na tere ti awabe Afrika so si ala yeke na kpale ti tengo kobe nzoni sangoni na yanga ti mo Fabiola Tompon mbeni kotaka pati gbungoli ti amolenge ti be Afrika so ayeke gbungoli na ndoti mbeni gbuku ungo ti ala kue ayeke ngbango tonga so na ya ti andokwa ndenge na ndenge service ti leta nga na privé gbungoli so ayeke ti tene ala za na sese mbeni agence so abando na ndo ti tengo njoni kobe so ayeke mingi na kodro so si ala pika akota apatara so na Banque mondiale nga na mungo maboko ti assemblée nationale ti lo so lo yeke kota zo na ndokwa ti pam lo fa so ti mbingo tere so ayeke mbeni kpingba ye mingi tënë ti awabe Afrika na lege ti kpale ti ndiara ni lo so bia ni lo fa ke kodro sese ti be Afrika ayeke ma e gi na lege ti fango yaka ki singira na président de l'Assemblée nationale, comme le gouvernement a organisé à Téléso, pensé à Kémini, à Téléso, si à Kémini, à Balégué à créer agence pour la sécurité alimentaire. Pour le tir, soit à Kémini, de l'autre famille, c'est là aussi il est venu, personnellement, il participait à Poigny, il a aussi apporté contribution. Il pensait à m'arrêter après le tonceau. Ce qu'on a besoin de tenir, on tient à avancer. Parce que à tirer mon na combien la team d'ara, na hier, à l'époque de tenir, je crois à garantir même pour tenir ça ensemble, c'est ça la pousse à l'année. Donc, nous pensons là, on a tenu une initiative. Là, s'il y a poussé la suite, ça va être en bas à Johnny. Et à la fin, il y aura effectivement un texte de base, un texte juridique. À l'époque, à député à Bouteni, ici, pour ça, allons bien tenir, et tirer, na combien la team d'ara, et puis na hier, on a pas de iyeti fana ala so ungoti kui ti akete amolenge so nguti ala alundo na gbeti ngu oku ayeke ndali ti kpale ti nzara na nga gbia ti kodro kota wafango mbeti ti konde ayeke ti ringangu ti tumba kpale ti nzara na kodro sese ti be Afrika na ti asango sola kue awa badale zo aguda ti tene awara tere tala ngbene ebiri la na pokoti so si ala gbuli tala na ndoti mungo mamboko na popotimba so si ala sarani tene ti ngu osho so si abagigi na ndokwa tala na ndoku sala tala ka si ala gbu tere tala ti tene asara matanga so ti fa nzoni be tala na tere ti amba tala nga ti pusu na uzu tene ti mungo mamboko na amba tala Alvin Bombari
akekina yatingia bumbi ngondo wako si matanga ti sepela ngongu osho ti bumbi ti mutuel ti Assemblée nationale abagegi matanga so abumbi ala kweso asa kusala ndokwa ti awa badalezo ti kolotisi ti be Afrika ndani ayeketi tene ala bi aketa koforo nze na nze ti tene ala muma poko na amba na yaye tingangu ngana yati angia wala afango seleka loso lweke na ndoti bumbi so aleke kapa ti matanga so lweke fangia ti betilo présenté à l'Assemblée nationale so le da ti tene kozone lo muna yi da ti tene mutuel ti adjuda useni le yeda ti tene il y aura la salle de banquet qui est organisée Ngosho ti mutuel ti so le yeda encore ti tene le tokamini membre ti bureau soit que deuxième membre ti tene le gars a représenté lo na cérémonie so na afaso si vraiment présenté à l'Assemblée nationale na bureau ti lo a bando na ndoti et a yeda na kwasio ingmati sala parce que kwasio sala zo kwati lengo songo ake kota kwa mingi kwati lengo songo ake kwaso si ake yesu biati ko daeda na mingi depuis président Assemblée nationale le bando na doni mingi là so a fonctionnaire parlementaire quoi ceci a adhéré na ti mutualité so ala quoi yeda la bumbi la so bana la ga na geneti quoi et puis asasi ngia na beti mingi na organisation ti ngosho ti mutualité so nanga lomo akongwe so ti tisa ala so ade alinda ti bumbi ti mutuel ti Assemblée nationale pepe ti tene ala linda da tene ti so ayeke mbeni pendere bumbi so asasi ala lingbe tutindo ako bon ala so de agape yiti fagina la so ngo ina fatsu tene ala kira ga warai to sa muzo tene vaut mieux tard que jamais donc ala kira ga warai fadi ina la ibumbi sala songo teti mutuel so ake edala na teti songo tere na tene ti tere wala uso vundo akida mutuel so ko ake mumu moko c'est vrai être aussi la rédaction Assemblée nationale mais mutuel quoi que mouiller encore dans doni à ça si ake edian de l'accord davantage donc so troso si akuto za tere moko ko abusi na liape donc il faut que la gala ala do jundai fade inala isala kwa maboko na maboko titene mutuality akpemba agata mutuality douane agata mutuality impona tanta mutuality ifanala so na ati matanga so ala kweso asa kusala na ndokwati awa badalezo dikoroti ti be Afrika afaso ala kesa kwa titene ala jutindo wako tene so maboko na maboko si bumbi tala alingbe ti gwe na nduzu alaike uta awa kwati nzapa sosi aketi dans nzapa évangélique titele ti Yesu Kristo aguda titene a sa mafuta na ndochala tiga tongana a bazengele ti bia nzapa na ya ti dans nzapa so ti mu mamboko na awa mabeso ake sombela nzapa ka si ala lingbi titene a mai ti gona uzu nga si ala lingbi titene ala gutene ti sombela tene ti maingo ti kodro sese ti be Afrika Junior Maliavo ukuti batati bongi si ala so atisala asewa ngana kota wa kusala tinzapa agodati tutina yati matanga ti zango mamion na liti abazangele uta na pekoti kpengba akusala so abazangele so asara amule de titene ayala titene alaga abazangele ti Jésus Christ matanga ni abagigigi na pokoti abia agodango nzapa ngana asambila so amule de titene afa kuta mama teneni na ndoti tene so asorona tene consécration wala kusala ti abazangele akenye aiketi tene ala va nzoni tene ti Yesu Kristo nga ala sarasi mapeti azu akpengba kota meni yeso abagigi na yati matanga so akezango maboko na ndoti afina bazangele so ati amena kota boiti nzapa aza nga tukungo mamion na ndotala titene ala wa ngangu tongana bazangele ti Yesu Kristo titene ala sala kusala tala zango maboko wala tukungo mamion titene zo aga bazangele akegisenge matanga pepe me aike mungo na lungangu titene lo sala kusala titene lo mu amabelu gana ni na Yesu Kristo ngia tibeti mi kokuta quand on appelle le erimo le walo musfanchu mi tena ngira so bacha zolondo et tu ne parles pas là et ton gana le eramena zolani soit ka bavangiri il rappelle teti à Pierre amena aniza datana niza walta niza kwa mais ani gwa poni ngi gudu warai je talentene ala zai so kwa gaso makabiti la et là so mi ba makabiti na kono parce que moment so erimbi
li bata porteni la su ba bati a umuni so tenu su mulambi li zazu la kanga ne ata bata problem e ala la gala so a final du titenal ko fatene ngati beti bi kila kota bangondo ti golata ko do ko e bundu ti ke so titene i en tant que awa kusa nzapa il doit londo titene relever des missions sur que la nitene sara i sarani au lieu tene et zagi beti la nzarati yeti kitese men cause weso nda pa mole agete nebo so putia do moi la fini cause na we eti se kwa ga ko afina bazangele utaso moke wa Pierre Saturne Abraham Lakola Israël parfait sana ngana a contribution pour tout ala warangangwa we titene ala limbiti bembendo nandoti adanzapa ala fateneti Yesu Kristo ngala kiri ti mungangu nazo na legeti sombela ngana legeti yeti ingo Yesu aike kota mingi afatilo atene teneti nzapa aike maina kodro sisi tipe Afrika ngala ngoso aike kota mingi teneti awa kusala tinzapa so ala londo na meni kapa titene alaga akota bazangele ti Yesu Kristo na yati a sango ti a wanguru kota kapa ti bengolingo a bagigi na ndoti a wanguru so si a kesara ndembo wara ala so si a kesara ndembo ti ndoti meza so a ini atene tennis de table si ala goda na mungo mamboko ngana bembe ngondo ti do kwa gbene bia so si a ke batene na ndoti amaseka ngana a ngiata wanguru ala goda ti tene ala soro afina zotiza na ndoti kundutala ngana afini gerti mbeti so alimbi tene asarasi ngiacha wangu chindoti meza alimbi tene atambula na legeni Fabiola Tampon Ibanza lasso Isa na c'est Ligue nationale ti para tennis de table. Donc so mitene fa nanga ti munzupanzi tennis de table ake discipline so limbakete biye fa de tena mingi. Mais nous avons passé depuis 2023 miki on a Kodoro timu boko na Kodoro timbi kenjoni ngbagi na Kodoro wande de Congo ngbagi na Kodoro wande et Kodoro ti a besoin mon boko ni la lasso zoko na ndarasu za kwa munalo na yeti mon boko tilo wa ndarasu lo nani ni alumbi sa kanti Kodoro tilo na yati sport na yati ndembuti ndoti menza so liga isa kwa na a valide et aitati a wazin awa na betala ndalti kusala so c'est wa ping sombe kenalini et ça a fadé à la bas à Leti Congo so ako a tene pourquoi pas liga na Leti Ligue ti para tennis de table na ndemboti meza chawazin ilimbi ti sa kwa moboko na moboko ila ngia kina betindi so ala sorombi la so tu diti na Leti Bumbiso na Leti Ligue national para olympique para tennis de table titene dembuti ndoti meza cha wanza agona devant maboko na maboko ekisara kwa so tennis para tennis para tennis sangoti a wanguru ndemboti gere ndaliti lango so si dunia mubimba a sepelani teneti maingoti ndemboti gere na lengeti gango na siri ngana maingoti ekonomi na ti kodro bumbi sosi ya kebongi unité de Sosecher Académie agodati tene a ziangati a kota kojo kamba ti ngiati a wanguruso na batati bongi mbumbui nando londo ti onem si a tisa agbata wa Afrika ngana molenge sosi andoye tene ti ndembo ti geramingi ti gagbani ti mandaye ngati tene ala sara beko na kota kapa sosi dunia mubimba ake sepelani sangoni na ngati mo obet koyamele ayeke na yati kota ngia mingi si bumbi ti bongi unité de Sosecher Académie aleke kota kapa ti ngia so aluti na ndo mama tene sport ayeke lege nga ayeke kanga lege na sioni ye kota kapa ti ngia ti awangu so abumbi agba ti amaseka so ayeke na ya ti bumbi ndende so alondo na ya ti avaka ndende ti bongi na le ti lando ngia nga na yengo tere si aluti mingi na ya ti mbingo tere so afa so ndembo ti gere alingbi ti bumbi azo kue yozolo
ayeke kota kapa ti ngiaso lo fa so kota kapa ayeke ti ga na siri nga na ti duti ngo oko si lo fa nga so ayeke gi na lege ti ndembo ti gere si amasika alimbi ti bungbi tere e sa na ngu so si abagigi laso abagigi na lango ni ape lango ni ola na lango mene ti nze so si sa ni laso ti tene ileke ge ti ni nzoni i bungbi tere a école foot kwa bombi la kaga ti nu zonji tene ina tamla nzoni ngati akeko timing ti tene e fanam nenge yeso si ndembo ti gere akegana ni na ti kodro na ti maingo ti kodro maingo tama sekanga na lengo songo na siri na ti kodro ti adu ti lo sulu gana iri ti gbenyo gbia so abadine ti tango ndembo lo bikongo mingi na ndö ti ala so si ala lege kapa ti kota ngiaso si lo fa nga so ndembo ti gere ayeke mbeni nzoni ye mingi tënë ti maingo ti zo si lo fa nga so nguru gbia ayeke sara kue ti tene amu maboko tënë ti maingo ti ndembo nga na maingo ti amaseka vraiment be ti ayeke na ngia tënë ti so laso ye so e ga e ba yeke ye so fade atondre tere ti e na ni ape e ba e tene fade ayeke beni yesu si fade ake mouton ti zo so wap me yesu mbi baso ake yesu si kodro ake ku ake bibe cha kota zo chu kodro parce que nango so eke da sport aga to no itingi ape sport aga ba motene yesu si aka mandani na menge mbisi akono e aka moins de résultats na fini la so ba masika so la so asaka yesu si akpaso eke ba na limo alors ak nando cha masika ton so si yinga yimbi ti bibe ti nando cha la ti tene l'écran à l'égue wa gouvernement à travers le ministère de jeunesse et sport alimbiti accompagnant masika suti tene kikiri kina changu swa kiga abayinga na limoto na swa bambati bikongo mingi nanduti organisation wala ita susi abumbili chala tu warandaka tu organiser activité sauter siri parce que sport maintenant avec quota levier yesu c'est ça sur kodra gona devant yeti fana la so kojo kapati angiati a wanguso ayeketi tombela na mbageti a wamunga maboko ngana akutazu ti kodro ti tene ala mu maboko mingi na tene ti ndembo ti gere nga na tene ti maingo ti amasika akegi na ndö ti sango ti awanguru so si akota sango ti e ti lakui akondani na nga ti kodro i tene fade ala mpepe yeke wara tere na ngbonga miombe ndali ti oko asango so na yanga ti munzu franzi ala ngwanzungu